Ngizwe Mlando Mchunu untomba zimdabukela ngizamqoma ngoba zimthanda imvumane ngisho nasemelika Obama uyivumile umkhalo wesangoma ulingana wethwasa bafowethu ngiyabingelela igama lami nguSikhukhoma bathi ngulong division isibalo somlungu untomba zimdabukela ngizamqoma ngoba zimthanda umthunzi ophumula intombi noma ingana kuphumula kwesami isifuba yimi wethi crush onyoko bephelele bafana ngumgodi okulahla umunangani wamlahla uma wengenakho ngamxosha ngamthintitha ngamenza utho wabe suyamfuna futhi wenu bafowethu akukho kuningi ngaphandle kokuthi bafowethu kuloke kwanda ukuchachama abantu begcogcome beqhamele ekhanda laNgizwe umfoka Mlando umfoka Mchunu yena wasengonyameni mfethu bonke abantu basho lokho abathanda ukusho uNgizwe abathi bafuna ukumphakela abanye basho lokho nalokho angisazi mina ngempela ngisazi ukuthi uNgizwe wona bani emhlabeni kodwa seshilo umfoka Mlindi ngoba phela umele iqiniso umacingwane wathi insizwa fanele kumele iqiniso seshilo wathi hayi uDr Khehlelezi yena uyamvuma ngomsebenzi wakhe kodwa akamsabi wathi hayi uyavuma yena umsebenzi omnyanga uyamvuma kuwona kodwa akamsabi wathi uzombamba siyakhumbula phela ukuthi kuze kusabalale ivideo yotamatisi laba abasho uNgizwe abaculi begospel lapha nothina Zungu laba bo forum abagibezene no Ayanda Ntanzi no Jumbo sokhumbula phela ukuthi yonke lento yayisuswe nguye uDr Khehlelezi Mzo ngakho ke manje useshilo kuNgizwe uthi hayi yena uyamhlonipha uKhehlelezi ngalento azenzayo nangemsebenzi yakhe kodwa hayi angimsabi uzokhumbula phela futhi ukuthi kuphinde kwasabalela enye ivideo futhi lapho yena uDr Khehlelezi lo ehleli nohlophe yes uAlex Hlophe lo somahlaya osebenzela iGagasi FM esho nayo akuthandayo ngoNgizwe kuvideorizer yena uKhehlelezi futhi kuyena ohlohla indaba umphehlo udweshu ngakho ke usephumela obala uNgizwe Mchunu wathi hayi Mzo yena ngimsabi kodwa kazi yozala nkomonika asuka uyodabuka ibhuluku enganeni inkosi empela siyobona ukuthi ubona muphi umqhele ngalolu langa oyosala enhlabathini ngoba ngempela uNgizwe ubukeke engathi uyinsizwa eneqiniso elishinto mesiyayenza kodwa singazi ukuthi imhlaba ebonana uyofaka umsila ngaphakathi njengenja noma ngengengcanga sazi siyobona sesibona ngoba phela basebenza ndawonye labanye njalo ngolosini kwivuma FM ekseni njengabo 4 basobe ndawonye asazi ukuthi noma mhlawumbe mekusayiyona indlela yokutrenda noma meyiqinisile ukuthi ngempela uzokwenza lokho azokwenza sobona cela nisubscribe ku YouTube channel yethu bafowethu sikhule ndawonye kwesikhathi sokuthi sikhule sonke ukukhula kwale channel ukukhula kwethu sonke ukukhula kwecontent ukukhula kwayo yonke imisosa siyacela siyazethoba sazendlala phambili kwenicela nisubscribe ku YouTube channel yethu igama lami nguSikhumbuzo kaKhomo thank you so much.